Yamana yadutabara muri bya bihe twari tuzoguma tuyisenga kandi tusigara tureka kuyisenga. Muribuka kandi ko twavuye mu miryango y'abantu Aurone siko mugenzi sawa mugenzi. ego Dani umwami yantumye ngo ndabatoranye uko mugiye kujya ku mfungwa z'umwami yuriye n'ibindi byose umwami muzosangira. Yo mugenzi turakwinginze kubw'imbabazi z'Imana turagusabye yuko twebwe tuzokwira isoromano ntituzokwigira twihimanisha ibyazi bwawe. Oya reka umwami abimenye yonyine ahubwo icyo mbona cyose mubyemera hakiri kare kuko abimenye ko mubyisoromana yantumye ngo ndabagaburire ku byo yuriye yonyine. Nawe sinzozi ariko ntazibabwira kandi ndashaka munazindotore. Urazirikanaga mwana ibyo bintu ntabwo byakabaye keretse dusubize tuziturotore niho twashobora kuziturotore. Murazibwira munazindotore atari uko mutavuga mu bwoko bw'intama. Twabonye ingene Aburahamu Imana yamuhamagaye hanyuma yemerera Imana aricyo cyatumye amurinze ukwizera kuko Imana yamuhaye umwana ni umwana w'ikinege kandi yarashaje yemera kumutanga bituma Imana imuharura ko ukugororoka. Uwo yabaye umurinzi wo kwizera n'amajambo y'Imana dusoma mu Baheburayo igice cya 11. Si Aburahamu gusa hari n'abandi babaye umurinzi mu kwizera. Twagomba tubereke ingene Daniyeli yabaye umurinzi mu kwizera. Daniyeli yabaye umurinzi mu kwizera. Dusabe abateguye ako kantu katwereka ko Daniyeli yabaye umurinzi mu kwizera bashyikiye hano Yesu abahezagire. Murabona ko umwami yadutoye mu bantu baziza gukorera umwami hari ibwami mukambwira ko twaje turi nyagano ino muravyibuka none abagenzi kandi mwibuke neza ariko tukiri iwacu Yerusalemu yuko twama mu rusengero twubaha Imana tuyihimbaza tuyiririmba mukaba muzi ko imibabuloni ibyo atabiriyo bisengera Imana z'inyamahanga murabibona twama mu rusengero twubaha Imana muzoze rero tugire imigabo myiza ibyatsi bwawe byose no kutubaha Imana zabo tuze kuba yacu tuyubaha tuyisenga kwa kundi twabikora tukiri Yerusalemu iwacu. Nibyo bene data tugume ku Mana umuntu wese agira imigabo naho wozi cyagezeho kimeze gute tuzokumire ku Mana yacu kurya abanye natwe hariya i Yerusalemu sintekeranya na gatoya ko n'ubu izodutera izogumana natwe gushika ku iherezo kandi ko yaduhaye n'isezerano y'uko izodusubiza i Yerusalemu. Dukwiye kuba abantu b'abanazi kandi twumire ku Mana yacu nk'uko twabigenza kuri Yerusalemu. Yamana yadutabara muri bya bihe twari tuzoguma tuyisenga kandi tusigara tureka kuyisenga. Muribuka kandi ko twavuye mu miryango y'abantu Aurone siko mugenzi sawa mugenzi. ego Dani umwami yantumye ngo ndabatoranye
uko mugiye kujya ku mfungwa z'umwami yuriye n'ibindi byose umwami muzosangira. yo mugenzi turakwinginze kubw'imbabazi z'Imana turagusabye yuko twebwe tuzokwiga igisoromano ntituzokwigira twihimanisha ibyatsi bwawe. Oya reka umwami abimenye yoyica ahubwo icyo mbona cyose mubyemera hakiri kare kuko abimenye ko mugisoromano namwe ndabagaburire ku byo yuriye yoyica. kandi mugenzi ego turakwinginze tugeze basi iminsi 10 utwizere. iminsi 10 mugisoromano yego urababona musaya abakumwe gusa wari warahetse ahubwo mwe mwarage umwami yambwiye ngo ndabagaburire ku nyama vino ucuzibona uzoca utagata. oya mugenzi twe twagize imigabo yo kutihumanisha ikintu na kimwe tukiri ngaho i Babuloni. Sintekera na gatoya twarakoreye Imana kuva tukiri Yerusalemu. Sintekera na gatoya ko Imana yacu izoduterera tugeragereshe izo nsoromano urabe utugerageze urabe ko bizoba bimeze n'icyo gihe cyose. kuva kera turi i Babuloni ntitwigera twiyambirisha ikintu na kimwe cy'ibwami. umviriza nk'ubu ubunye ndakubaza umwami aciye ati agaca asanga mu gisoromano yanegetse kujya ku by'umwami yuriye yongera gute Daniel tugerageza iminsi 10 yonyine. iminsi 10 urabinyemereye Daniel urabinyemereye mugambo mbikira ibanga aramusaba imbere agatwe yobaye bakuye umuraho urambwenge sawa bibe mwifutse. umpamagarire umukuru w'imponezi bwawe. nashaka kugutuma ugende uzanire iminagano y'abavuye i Yerusalemu. nashaka uzanire abava mu nda y'ingoma bavuye muri iyo minagano bazi ubwenge kurusha abandi bose. nimwe minagano y'Abisirayeli nari mfise ikibazo cy'umwami Daniel nashaka kubabaza. nawe sinzozi ariko ntazibabwira kandi ndashaka munazindotore. urazirikanaga mwana ibyo bintu ntabwo byakabaye keretse dusubiza tuziturotore niho twashobora kuziturotore. murazibwira munazindotore atari uko mutavuga mu bwoko bw'intambwe. mwami nyakubahwa mu Bisirayeli hari imana irusha inzozi ikazisigura igatazisigura ariko ntitwigeze duhagarara kandi yo gusobanura inzozi tutakiye. nyamukira n'umwami Dariyo nababwiye ko mutazimbariye mwongere munazirotore mutavuga mu bwoko bw'intambwe. mwami nyeneko turotoreje ubwoba turazi ko imana twasezeye hariya ni tukiri iwacu itagushika none. mwari nyir'inganje jewe nshobora kubakubwira izo nzozi wawe. izo nzozi waregaruka zivuga gutya na gutya warose igishushanyo kibajwe mu zahabu no mu byuma no mu bibumbano ari byo amabumba. rero icyo gishushanyo gisigura ubwami bwawe. ubwo bwami ko ari ubwami buzoba bukomeye kandi ari ubwami buzogera ku iherezo buzoshika kure cyane. none rero ko niko inzozi zawe zisobanura. Daniel yobambare ko witwa Daniel. Daniel guhaye cyo mwami Dariyo kuganza ibihugu 128
nguhaye kuganza ingabo zose z'ibwami, nguhaye kuba umwishikira mukuru ibwami, mukuru ingabo, genda mumuhe icumba gikuru ibwami, mumwiteho ibwami, abe umuntu mukuru ibwami, abe umwami.